Juče je izvršena prozivka, treneri Radulović i Rastović su imali 25 igrača na raspolaganju, 3 golmana i 22 igrača. Od tih 22 igrača 5 su pojačanja, to su Nikola Skokna, Nebojša Arbutina, Marijan Spasić, Ivan Ćirka i povratnik Edin Tahirović, koji će po svojoj prilici kod nas i završiti karijeru. Danas je prvi trening posle jučerašnje prozivke, zadovoljni smo odzivom i atmosferom na treningu i mislim da smo napravili dosta dobru ekipu koja će biti spremna da ostvari ciljeve uprave kluba. Pripremni period ćemo obaviti na Sportskom centru Mladost. Zakazali smo 6 prijateljskih utakmica kontrolnih, od kojih je poslednja 8. marta ujedno i finale Kupa Područja, gde se nadamo da ćemo uspeti da trofej osvajača Kupa Područja Pančeva donesemo na naš stadion. I uopšte mislim da smo veoma zadovoljni uprava, ekipom, trenerima i smatramo da smo mi naš deo posla uradili kako treba, a to je napravili smo dobru ekipu, na terenu ćemo dati sve od sebe, na treninzima da ostvarimo taj cilj, a očekujemo i imamo neke najave od strane grada, očekujemo veću podršku i da ćemo zajednički u tom partnerskom odnosu uspeti da donesemo Pančevo još jednog trećeligaša.